أزول أنسوف يسكن وانسوف يسكن غير السري ذاكي بدما ناغ ان ديريكت سبيسيال عندما وندعو ذا لا روفي دو براس ذا شي تبين يغمسن بدل الساكنين بوس الأربعة سين شوتا برزوج آلاف وعشرين إيميز قال لي كتزرامي الوقت اللي نروح هذا وني تناوي لا روفي دو براس اون ديريكت لاد ونا تعدلت لي زومبيلونس وتسلم راه الصوت كني واثا ننا ستيد العيود وثيد العيود دو نوتر مانيير نسيي نوتر مانيير دو بريزونطاسيون لا روفي دو براس بالك فينا نتغا ولا كويزا كاكي ديرنيون سيبلا مليح لي زانفورماسيون في كلتا كاينين انسيي ادخل من نوتر ميثود ستساوي لكاينين هكا سريد ساكن خير ونيد سين يغمسن يوندر بيتور ويض كومبيتيسيون دي شو كان وقبل هذا البيتور كتسوالي ذاكينين دا شو كان وين لو بيتور il est distribué شويه ما تبوض تسعة مو تبوض راكري مزورة على الكيوسكينا كانت تاخذ إغميسن وتتفضل راه تديستريبيين سين ثلاثة أربعة كان بار كيوسك دونك لا بريس كومبيتيسيون ديالهم يلحقوا تصي تبعا لا بريس سبورتيف ذاكين غورنا دي تيزوزو دونك الساكينين ادرفدو ادراوين لو بوتور كدوالم ادراوين لا روفي دو بريستاسيون يديبوين الساكينين لو بوتور اكو يعني ادراوين كومبيتيسيون ذا شو يديبوين ويا نسا ادراوين ليسونسيال لي تيتر دانفورماسيون ام كيفني دبوين الساكيني ذا شو يغفلاني في دبوين ديغني كتسواليم كومبيتيسيون يبويد غاف على اون la GSK se rapproche de la CAF مازال تمثلت لا CAF تبعنس مازال ودفنارا اميك لا GSK ميلا تورار لا CAF هنا خاطئ وديغني كومبيتيسيون يبويد غاف توغالين يتخدم تربعت المزين إنا دال القبايل غار لي زونطرينمون على قديشينس ذوك وقفو كتزرام نبويد ديجا فايكيني ومن بعد كيني دي لي باج انترن بيان سور كتسواليم ذاكيني جوستمون توغالينا كيني ذوك وقفو la GSK كتسواليم ذاكيني la GSK entre dans le vif du sujet وبند أول غاف ذا شدينا دكتور جاجوان ذاكيني زرغارا ما أكرا ديفين voilà notre souci majeur est de préserver la santé de tout le monde et quand إتدينا دكتور جاجوان كتزرام ذا مجاي لا جيسكا نسي تبعا تمثال يشدن غير لا جيسكا ومن بعد يعني يبدا والو ويا حمرون هكذا كاينين يشكروا الستاف ميديكال يناد حمرون شابو با وستاف ميديكال يمين تيلوفان عدنت اكني وثام دونك دينا ذوك وقفو ذي الولايه مفقايث عندها تخدم الستاجينس لا جيسكا وترجع باش تسوغال لا روبريز دي زونطرينمون غير اوفيسيال لا فاف تند هادو غالن لو 15 سبتمبر إماهات مسرح لي زوتوريتي الوقت ديال لي زوتوريتي الحقيقه كانت ان بروتوكول سانيتير يفو لو ريسبكتي وخلاص ذا شو التراجع التسريح مايله في كراكيت لي كونديسيون يفو ريسبكتي لي كونديسيون اون فوا ريسبكتي طنط خدم لخدماك ماشي كل شيء ما يماركيد ما يسمحك الوغ كيلوفا فان تكنيواتا هذا شي يبغي يغني كومبيتيسيون هذا لو بوتور الساكنين يبغي غاف لاكاف جوستومون لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول اكاد سواليم ذاكينين تفيكسي لي دات لا ليغ دي شامبيون اكو لا كوب دو لا كاف على حساب
كان يفيدنا ذاكيني دونك تبويد سفهمت بلي وقت ارديلين وياكيني دونك نناك اديلين la phase de donc les premiers matchs la Ligue des Champions le 20 et le 22 novembre Medwith la Coupe de la CAF le 27 et le 29 du même mois. Non, le retour le 27 et le 29. En ce qui concerne les 32e de finale des deux compétitions, donc la CAF a fixé les dates du 11, 12 et 13 décembre pour les matchs aller et celles du 18, 19 et 20 du même mois pour les matchs retour. Pour les 32e de finale de la Coupe de la CAF bis, qui verront les équipes éliminées de la Ligue des Champions reversées en Coupe de la Confédération. Ils sont prévus le 11, 12 et 13 février pour le match aller et les 18 et 19 du même mois pour le match retour. Voilà, كان يتسواليم دونك على حساب اكاديميين دونك لا كاف تفيكسي لي دات دونك صورة اديفين اميك ما الى تمثلت تربويا لا جي اس كا ما الى لونطون دو سيتيف اراي سياري مير لونطون دو سيتيف تخدم لي رونكورينس تقوم تزمر إما تنسى الدين تيسنات ومن بعد ذيغني أديلي وفي النظام قال لا جيس قال المولود ديال الجزائر مكان ديضان ذاكين يوم بويند غاف كرا إغفلاني لاندي لونطون دو سيتيف رحماني أعراب نوزا يتيليزي بو سفير اون كريديبيليتي على حساب كتدينا رحماني ذاكين داشي ديالنا ذيغني le buteur يبويد غاف سي كولوني بلوكي en France وكذاين يعني l'USMA Alger donc سي كولوني il est bloqué en France أكد سواليم ذاكيني bloqué en France c'est l'entraîneur donc l'USMA Alger voilà les chiffres أثيد نرنو يدبوين ذاكيني il n'y a pas de précision exacte. Oui, il y a beaucoup d'informations, mais elles sont tellement diverses. Il y aura dans une revue de presse. C'est nous à la compétition où il y a 27 à la une première séance assurée hier, le protocole sanitaire respecté, l'hôtel désinfecté, le personnel testé, la leçon de la GSK à la FAF. Voilà. À la une, bien sûr, d'autres informations à l'intérieur, le développement surtout la CAF كان على حساب كثير دنا compétition il n'aide le délai d'inscription des clubs en coupe africaine est prolongé de 50 jours قريب سين وقورن باش تموت الجزائر par exemple être désigné un win à représenter les compétitions africaines, c'est-à-dire la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF, qui est de Walim Zakini, on a une bonne ou mauvaise chose pour la FAP. Et Khatra Yakini, à la حساب أكثر de Zakini compétition, هذه يسمح إلى لونطونت دو سيتيف باش تخدم لي رونكورينس باش دار إماهات أمكانيس ويسين وتلعب لا ليغ دي شامبيون ومن بعد ذاكيني يبويد يعني أمكيس قارن كومبيتيسيون يبويد
le calendrier sous forme de calendrier complet des compétitions africaines que soit ذاكينين voilà هذا سكينين donc يدبون ذاكينين la compétition le calendrier qui décide de Ligue des champions tour préliminaire le 20, 21 et 22 novembre, le retour le 27, 28 et 29 novembre. Les 32e de finale, donc, le 11, 12, 13 décembre, l'aller. Le retour, le 18, le 19 et le 22 décembre. Les phases des poules, la première journée, c'est le 12-13 février. La finale le 17 juillet. La finale est le 17 juillet au de la Ligue des Champions. Mais la Coupe de la Confédération, donc le tour préliminaire, est le 20, 21, 22 novembre, l'aller. Le retour, le 27, 28, 29 novembre, le retour. On va les 32e de finale, le 11, 12, 13 décembre, l'aller. Le retour le 18, 19 et 20 décembre, le retour. Les 16e de finale, donc bis, le 12 février, le 12 février aller, 19 février, le retour, la phase des poules, donc la première journée, de 18 mars 2021. La deuxième journée, le 17 mars, comme les quarts de finale, demi-finale, la finale est le 10 juillet. Le 10 juillet, donc voilà, des choses, des compétitions se ferment. C'est vraiment, c'est un très bon travail et des compétitions. La leçon de la GSK où il y a général alors que il faut respecter les mesures sanitaires. La GSK il a pris le courage de lancer. Donc voilà, de la leçon de la GSK à FAF. Swalim docteur Djejoua, le protocole est respecté à la lettre quotidienne, docteur Djejoua, Zekine, voilà. كاينين الحقيقه جا من بعد الجاتر يعني هنا الحركين ثلاثه غام اسلغ ما يقدم لا جي اس كان ديالي ويد نساي حار باش يوغال لي زونطرينمون كتي بوين كومبيتيسيون داكينين. Voilà, Dumas veut reprendre les entraînements. Bien sûr, après l'exemple avec la GSK, ça va faire bouger les choses. l'US ما يتمس ساعة وفل باش داوين يونم يوراد يفزن وكاينين عطار الطاهير donc يلعبن يدي الهلال السودان كتسواليم ذاكينين فوالا ذواكينين إذا ميوراد إثبان هذا تداوي l'USMA هذا تداوي l'USMA باش تصارون فرونسي باسكو l'USMA c'est une grande équipe. شفوتاس بلي اتيلي سي لا ميغور ايكيب تموت خدمن فوالا خدمن الخديش العالي تاكين تاكن الى سي لا بارول تربح دوك لي انستيتيسيون دو فوتبول الجزائر تربحت انت دي لوزان سا فو تو دير فوالا. ومن بعد ذاكينين اتينين dernièrement peut-être في المولودية وهران عندنا إلا الاتفاق قال المولودية وهران أكو دوسرا ماي دونك برنار كازوني مسفهم يدس باش هذا يروح هذا يونطرينين المولودية وهران هكا وضايغار مازال ما دغرم لو شابو ياكينيا
le chapeau. Comme annoncé dans l'édition parue hier, le président du conseil d'administration de la SSPA MC-Euro a finalement trouvé un accord avec Bernard Casoni. Donc, l'USMA, elle va rebondir باش كني تصاز الزات ادوغال الممكنيس لمسيو كوميم سي ان غران كلوب سي دوماج تنقول كينيا شويه يقول الدفير مي سي ان غران كلوب يزمل الحال ادوغال اكني وثان ادي انا اكور افيك بernard كازوني كتي تسولي الصوت الصوت elle va rebondir un instant. Voilà. Voilà, 17 mois, c'est pas cher. Donc voilà, ce qui l'a envie de presse, il va y avoir aussi d'avoir une partie de ce qu'il y a sous le système immunif. ومن بعد يقوى الصوت اللي هنا البالكون غاف على جال مكيس قارن دي زومبيلونس يعدلان دونك يستدافوا لا روفي دو براسني ني غاسينا زيد العيوات باش كني باش هذا السلم اكني وثا نورمالمون هكا يتفرط الصوت اكني وثا جوستومون قبل كان هذا مفرق أوني دينير باللي des compétitions il y a un entretien Kazoni justement à Katswalim d'Akini donc un entretien Kazoni ça va Swalim Tidakagi quand je veux monter une équipe au MCO voilà c'est un entretien ماتورم de compétition أتصغرم l'entretien Kini ou dernier voilà, le PDF, il c'est normal, voilà, pour le reste, la GSK, normalement, jusqu'à preuve du contraire. الساكنين وزرا ما نزمر هذا نشما كتقول غير لاباج فيسبوك جيس كمان فاكرة بجديد يدبوين او نتيديني اكاد ديريكت يا ريان دو نوفو دونك نسيا ان توشي deux responsables de la GSK الصباح كينيا malheureusement الذين مشغولين ونصورا أوني دراويثية أنا طاليان au moins quelques bribes d'informations فين تسوق من دي يدارون دي هنا دقوقفهم بلا ما نديبلاسيو ce qui normalement تسرحني لاباس أتحضر les entraînements واحد une vingtaine de minutes le temps de filmer d'interroger بالك مراد كاروف ومن بعد بيان سور أكمل القضيش كان يتيلي دون لا تراديسيون أكاديا إما ترجو لاباس تحضر يظل وصل جنارة بيان سور سي البرومي جور دونك يزمر هادي شراهم يغفر عنا عينات دونك يزافيت سي بور بروتيجي ليكيب ديرنيير مي الساكيني إلا هو اللي إما هاد حضر يغمسن les journalistes c'est les journaux donc أتحضرن تكونيس l'entraînement السكيني وما هذا أديلي un point de presse من بعد من المفوكن ناغو قبل أكود مراد كاروف أكود دي لعابن تسوى نسوين دميوران أكا هذا تجوفن أدوخ منا فوالا دواشي كان يبغي غاون تداوي غادي الصبحي تاكينيو ويعني لو سوسيال ذاكينين غورنا الساكنين اليلين يغلقوا فريد يفرض على كل حد راديو تيزوزو باللي يغلقوا فريد أغنى ويصناش يتسوين ديال الجزائر يتسوين عكورن التماين غرف قايد غلقنت دونك l'Assemblée populaire l'exécutif les membres de l'Assemblée
اعكورن درا بيسي اعكورن اكوي ما هذا ديك يعني مصداق باش اشتين سندفكن تسولاتي ساقفلن يغفلن يمزداق الذهنة نسلا دي غني إلا دو غلق بوفريد يتسوين يقر شعوفة أيما البوبهير ذو مكان يوم يقارن ناغز غلقيت تدرس إغلن نصوما دونك كغلق وفريدا كي ديغني فريدا كي طرز امبورطون سين يتعداينا ريلوين يتعداينا العين الحمام البوزقان ريفيغان ذا فريد ونوليو هذا تعدي عزوبنا تعدي صينا دونك يفقد السكينة واحد الساعة كيني يفقد وول بلي يتوغلق فريدني تبوثيد الراديو انتي وجود يعني كي في ان طرافاي دانفورماسيون دو بروكسيميتي يعني امبورطون سيني عين ربي دوا كيني دي سالني فغير تني داوي دي الصباحيتا كيني باش ونبدا فيها ان بوان دو سيتوياسيون سورتو لا روفي دو بريس ومن بعد ما إلا كرا سيادة مديت هذا نوغال فلاس هكا شي طوح هذا نوي افيك بريسيزيون ذا شي يعلن ذا شي يعلن امكس قارن les compétitions africaines kényan, et que c'est des compétitions, on va essayer de vous faire une idée précise à Kenya. Voilà, on est déjà كن ذي الخير لنا كن جا تصور كيني تمدين تنتجوزو تصور تمدين تنتجوزو سورتيين voilà جوتي كان دقيقة هذا تسمع l'image parce que la caméra apparemment elle a été désactivée non oui désactivée donc aide Walim il a un problème de caméra voilà il y a un problème, on a un problème, voilà, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, pour une jarre, pour une demi-là, de Xel Néron RZ, Ertoufet.